नॉर्थ ईस्ट इंडिया लोंग आहूम तुम लो कार्बी तुम लो के वांग फ्रांग के मुनि तुम जी थान के आहूम तुम सी नॉर्थ ईस्ट इंडिया लोंग के वांग फ्रांग ला तुम सी के वांग चेंग ने लु चेंग पुसी बुपु सिता नि पुई के कार्बी तुम सी नॉर्थ ईस्ट इंडिया लोंग वांग फ्रांग आहूम तुम बेंटे आहूम तुम कोनार पेन लो वांग के कोमान तुलो के वांग के इनके कार्बी तुम फ्रांग सी वांग बोलते कोसो निंकान लो वांग कोनार पेन लो वांग कोसो दिम पेन लो वांग इनके जी थान कार्बी तुम चाइना पेन सिवांग बुपु अधोक तुम बुपु म्यांमार पेन बुपु अधोक तुम थाईलैंड पेन बुपु को आंग लो सोला मा होके कोनार पेन लो के वांग बेके कार्बी तुम असो डिटेल्स आंग तोने नंग थान पो इनके एट दी एंड लता नंग थान पो आहूम पेन दे कार्बी सिवांग फ्रांग ला सोला एकदम नि ना पकलांग पो दे ओके लसी लांगोय कार्बी एंगलोंग फान के मिकिर हिल्स पुसि बुपु फ्रांग एंशिएंट हिस्ट्री हुड जोंग सिलांगदाम पुलोते मिडिवल हिस्ट्री जोंग सिलांगदाम पुलोते अकॉर्डिंग टू एसएल बोरुआ किताब लो के तोकटेंग ते मिकिर हिल्स पुपु कार्बिंग लो फन के इनके मिकिर हिल्स कोना लो दो पुलोते हाला सो बुक लो के तोकटेंग ते मिकिर हिल्स इज लोकेटेड इन एक्सट्रीम साउथ वेस्टर्न साइड ऑफ ब्रह्मपुत्र वैली इनके ब्रह्मपुत्र वैली पु वचिनी ने बैंग दोजी में है ब्रह्मपुत्र वैली माने प्लेन एरिया है जस्ट लाइक कामरूप तो गुवाहाटी कोना लो दो के ब्रह्मपुत्र वैली लोंग सिदो इनके सोनितपुर थ नगांव थ मोरिगांव लाहे कोना लो दो के ब्रह्मपुत्र वैली लोंग सिदो क्लियर लो इनके लासोन एक था बराक वैली कुदा दो बराक वैली लोंग कुपिपिलो डिस्ट्रिक्ट्स लो दो पुलो तेनो नांग हाइलाकांडी थ करीमगंज थ सिलचर थ लाहे कोना लो दो के बराक वैली लोंग लासोन थाक थाक्सी कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट के दो के मिकिर हिल्स के दो के ब्रह्मपुत्र वैली लोंग सी के दो लाने क्लियर लो दी एंते के चेंगसी नि तुम चिनी नांग कार्बी तुम कोनाट अदिम पेन लो के बांग बेके लांगो के टोकटेंग ते कार्बी तुम के बांग बेके yang tikyang mate Phrang river la so aroy hala so dimben si bang te la so Phrang river la so aroy konar lo do Phrang river ke China long second largest river lo inke la so aroy ke doge China's Qinghai pu province long Qinghai pu province ku pilo puni tum chin ne bang do uji mine Qinghai pu province ke non India long state pu mati non Maharashtra tho Assam tho Nagaland hai ko pilo state mati la so nak thak si China long ke province pu si pu Qinghai province long si Phrang river la so aroy ke do inke hala dak second largest aroy lo Phrang river ke China long clear lo lan ke inke karbitum ku pi lam lo ningji je ko so family pen lo bang pulote langoy karbitum ke Tibito Burman a family pen sibang ke Tibito Burman alam sini tum ningji je inke Tibito Burman konat lo ke dodo ba konat pen lo origin ke Tibito Burman ke Qinghai province adung Pine do Tibet pudo Tibito Burman di Tibet longta Tibito Burman a language la solam ningje je hadakta ke Tibet adungsi la so dim do la so Qinghai province clear lo di engke la solam konat na lo ningje je ke lango Tibito Burman lam ningje je ke Tibet longta ningje o engke ya western part of China longta ningje o China long along ningje o Tibito Burman no nitum ningje je lam son engke Myanmar long ta ningje di inke la son ek thai Vietnam long Laos long puno Thailand long lahaya countries long ta Tibito Burman alam ningje je pulote origin ke Tibito Burman alam klang cheng ke Tibet pen Tibet ko nalo do China lo si no ne do Phrang Tibet ke caprex it was a separate country but later it was annexed by Chinese China tum cherai der lo amanon ke Tibet ke becomes the part of China tum cherai der lo के ला Tibito Burman के हाला सो लाम के हदी तो नो नितुम निंजे जो लाम के Tibito Burman लैंग्वेज पिलो लगे ओरिजिन के टिबेट पेन क्लियर लो लान के दी एंटे नॉर्थ ईस्ट इंडिया लोंग कार्बी तुम कोमांटू लो नंकी लुचेंग के लांगो अलोंग पेन के टोके दोगे 17th century अनिंकान से सोहुसी कार्बी तुम नॉर्थ ईस्ट इंडिया हिन नंकी लुचेंग को नार पेन लो बांग को सुसो डेट पेन पुलोते साउथ एशियन कंट्रीज पुलोते को पिपिया डेट लो दाग बांग पोका म्यांमार वियतनाम थो लाओस थो थाईलैंड फिलीपींस इंडोनेशिया लाहाई के साउथ एशियन कंट्रीज अंगसेलो लाहाय डेट पेंसी नॉर्थ ईस्ट इंडिया लो नै लुचेंग पुसी के थान थान ओरली अथेमा कार्बितुम के रिटेन हिस्ट्री अवे एंटे कार्बितुम नॉर्थ ईस्ट इंडिया लो नै लुट पेन के दोचेंग को सो दिम लोंग लो पुलोते धनसिरी नॉर्थ कचर हिल्स डिस्ट्रिक्ट लाहाय लोमसी कार्बितुम के वांग पेन के दो के थाक सेटल चेंग के कुप्लिया रो दुंगसी कार्बितुम के दो हदा कुप्लिया रो तदु चिनी लो के दिनोन करन निजोंग से लांगदाम पुलो दिमासाव डिस्ट्रिक्ट तलो एंके लासोहो दिमासा रिचो शत्रुदमन पु Amunit la so richo Karbi dumpan hala so dimpen flung lap athema hala so area ke Satrudaman puk Dimasa richo
adim la so hut la sumuni popular pig la pen ekdom ing tang pig powerful pig la so richo dimasa richo ingke la so hut karbi tum konat na lo nangi kat ke la so hut karbi tum bara pani naturen kat lo bara pani konat lo bolte bara pani ke meghalaya rong do meghalaya ribhoi district pulong si bara pani do hadak non ta karbi tum do pig ne mi thang mata dam lo adhok tum chini bang da do pominoi hala so nai kara karbi tum no do bara pani lo ingke adhok tum bang ke jente hills na thu kat lap lo jente hills na lo do hata meghalaya lo si do ingkela meghalaya lo jente hills long ta jentia king do hala so richo do ke under jentia richo karbi tum non la border lam chi bhongwe ta kona lo jente hills district pen karbi long district a dumati ingke halai lom ta dhok karbi tum nang do lap lo kat lap lo ingke dhok tum bang ke rongkhang ranges rongkhang pu arjulong budi rongkhang block pu du dumati karbi long haladak socheng podim long headquarter ta se semar lo karbi tum dhok tum ingke dhok tum bang ke brahmaputra valley lapu nang kat lap lo brahmaputra valley lapu kajironga na thu kajironga ke karbi dim karbi amen pensi kajironga kalima la solam chini bang ta do opo mine chini ta do tai mine ingke la sopira dhok tum bang ke biswanath na thu kat lap lo dhok tum ke lapu sonitpur na thu kat lap lo dhok tum lukhimpur na thu lapu brahmaputra valley na thu lapu nang kat lap lo ekdom ahura suri lo ngai ka thema phlung lap matila dimasa richo amar la son si karbi tum hailom sin ang settle lap lo la sula so joine si non ta dopi ingke lapu non jong si langdam pur te lapu morigaon district lo lom da karbi do bengke pini Nagaon district long ta do la son along adi karbi tum dopi khangjang ong pi khangjang non jong si presently jong si langdam puluti lani clear lo di karbi tum konat pen lo wang lani clear lo non chini nang ante ahum tum konat pen lo ke wang la pen kuman tu ningkan lo ke wang cheng ke ahum tum ke wang cheng ke 1228 AD la so aningkan si ke wang cheng ke who is the founder of Ahom kingdom ke Ahom kingdom is samar cheng aricho amene ko pilo pulte sukapha engke sukapha kona pen lo wang pulte tai family pen si wang tai family kona lo do China long do Yunnan province long do Yunnan province mane state lo hai China long state la so state ke North East India pen te bokhet la so dim long pen si la tum Kevang komantu lo wang ke 1215 naning kan si Kevang ching hadak pen akoti pen che bhong du da mat alang John Pharothom ansu se horses la hai jewan man lusai la hai jewan ingnar Johnny jewan no piso la hai pen alang munit la hai jewan pharu bang pharu isi so se munit ang tom alang army jewan ma alang pu pat kai pen hukong bo valley inglong hela punang par lo pu wangju wang bo mutalang kapre tribes pen tribal tu man chedan dupi la naga tu mena chedan lo e kapre unidentified tribes tu do hasote sob inglong semati ge sob munit tum ta habida munit tumang se teng mati ge naga tum ta chinnu bosut ke naga de ten tum kar bidum ta aprang ei ekdom habida munit ang semat ateng lo mati di mat lason nang chedan pen si wang bom inge kwan lo laga chedan purote 13 years sukapha tribal tuman ke chedan inge la sumuni repik reu ko son lo purote alang tribal tu ben hai ko son si deal nei ma tribal tu ben ko son si pa meaning ma so art na so knowledge do pame sukapha amala son lo adhok tu mane parem lap lo inge alang control lap lo inge adhok tu mane lam chithan pen pa kroi lap lo inge la son alang kapre alam da charli dun lo naga alam da charli dun naga lo so phanda lang chi bia inge chutias tha moran tha lo son kapre ke a tribes tum ben da chi pame inge la hai tu ma su pi ben da chi bia piso ong pik sukapha bu inge la namrup podim long first alang headquarter ang si semar lo sukapha Ahom kingdom inge la so fit 1228 AD la so ningkan brahmaputra valley non ladakh brahmaputra valley long nang dudlo pini sukapha Ahom kingdom la so pen pangcheng lo inge la so alam ekdom clear pic Ahom history ke hadi ekdom ang ton details do koman tutu si ke dan ma koma pen ma chedan ang ton details do kubi polo te sukapha bomuni la so richo ke repic Ahom kingdom founder lo la so munit mane alang writers do buranjis pu alang patok buranjis pulote mane historical events mane koma pen si ke chetong ma koma aricho pen chetong ma kupipi si je plang bom mani tuma area long nitum non council puson nitum karbing long autonomous district council long kupipi si je plang ma koma ma si chetong ma ang tona details la ke tok do kwan an si revenue tax pen cheng lok mane everything alang patok lapti ama sila sojone si non anta la tumbange proof do kok koma tumlo Ahom kingdom tume ang tona proof do ke tok hala sut na sori chore sare joine patok lap koma pen si chedan ma koma tu si ke hai ma koma si asopia men ko pilo mane every details edi la tum assamese buranjis pudo aso kitab long
laso chronicle long latum ke tok ang tona details tu clear lo latum kona pen lo bangke tai family pen si bang lata China long so tum ta ke bangke China pen si ke bang cheng enke ahum tum ke ang tona details do athema tuma sources do puranas long tala tuma lam ke tok do pragjutisa pu Phrang ke pragjutisa pu de kamrupa Phrang ke kamrupa pu Phrang ke pragjutisa pu la ahum adim phana sot ke city enke la solam ke mahabharata pin long ke tok do puranas long ke tok do ramayana long ta ahum alam Ahom History lam lahai lam ang ton ke tok do hala so dim long ke tok do inke foreign accounts long ke tok do la pen inscription pen cheng long numismatics sadi lahai long ang ton do sita Karbi tum ke lahai or mu historical evidence jata we archaeological puno jata we that ajone si historical written jata we so jone si Karbi tuma lam ke nahok ta mane clear away kuna pen si ke bang ma komantu si ke bang maning kan pen cheng long lahai thang ta we sita ahum tum ke ang ton details do due to lack of sources archaeological पुलोते को सोना चीनी पर archaeological पुलोते सब संग ठान पो archaeological पुलोते कि फुर है माने फ्रांग आको मंदिर दो तो बापिनी बिल्डिंग दो तो बा ब्रिज दो तो हाला फुर पो इनके स्टडी पो चीनी देती ला सो निकान की वाला सो निकान लो माने पचीनी देती रिसर्च दो है माने तुम तो एग्जैक्ट थान उन ए सीधा है archaeologist tum ta mane laso lompo pujare lason than un archaeological source do pulote ba numismatics pulote pilo numismatics pulote tangka hai chinlo bo tangka lahai ta ami thang richo men pen chise lam ahum kingdom hutke amala penta evidence do ahuma richo sukleng mung alang ta coins do la pen Rajeshwar Singha 1751 to 1769 ninkan hala richo ta ahum long richo inke lata coins kachi salam do alanga photo lahai ingela son thak Siwa Singha Ahom richo 1714 to 1744 aninkan alangta richo dak ahum dak asam long ahum pusibu pumade Phrang di ahum kingdom long richo lo ta ingke alang apiso richo pilo hai queen poliswari ta square shape a coin systemar laphani numismatics pulo lahai approve tala tumlong do kela son dak thak ako inscription do inscription mane la pu har long ke tok do mati aku ku alam pi ni do non ta long son do la son ke tok lahai ta la tum evidence do mala son sources do ahom history mane evidence do mane ahok la tum ahok vek do vek la son inkan si bang pujat tang ton da ke tok do lap ste Karbi tum bang lahai avidya joni si mane la son inkan si bang ba ahom pen Phrang Karbi tum si bang lahai mane exact date lahai di ave enke history or mu ke di it's been a debatable टॉपिक माने एग्जैक्ट थानु ने सीधा ahom हिस्ट्री बंके एकदम क्लियर कर तुम के टॉक आंग तंदुलम के Karbi तुम लांगो के टॉक जाता वे अथेमा Phrang नितुम Karbi तुम के थेक ओरे उतावे देलो रिचो तुम ता जाता इनके ला सो जोने ता स्टिलो के टॉक आवे देलो नो नितुम जनरेशन तुम चिनी देलो मंतु ने को नाट पेने वा आंग तन दीदे सावेदत अजोने ला तलो नो मत सुंग रे तुम को नाट पेने के बांग छि थान सुंगरुंग तिदी इनके लांगो ला इंस्क्रिप्शन लहाय मोनोलिथ्स लहाय Karbi लोंग ता दो कुछ Karbi लोंग ने ni Karbi long la pu western side Karbi long na thu pu har long ke tok ko ke tok por hai lahai do pusi pu ke lahai or mu return lip asap so archaeologist tum han palang pen jat pen tum sab so effort ta pi pu son te council in pen noi ba ason effort pi son te ni tum trace uni polo ko so ni kan hut pon ma pu mal ho man tu si ke bang man tu si ke tok pu mal hai chini ji polo di la son adhok inscription monoliths lahai Karbi long ta west Karbi long na thu di do pusi Karbi long solam nang ni tumar julong ma theglong ma theglong mang do te fan comment long to thade inke la son thak langoi ahum tum ke ron ke chedan alam ta ang ton ke tok do inke hala sud ang ton details political pen chenglo war conflict every details atume text pan alam pen chenglo ang ton ke tok do lap inke hala dak alang tum buranjis long ke tok do Karbi pen ahum da chedan lo mantulo 1765 aninkan Karbi pen ahum da chedan lo sita Karbi tuman parem hokamat la tum Karbi tu pani putang tum dak dolong sita ni tum han text nang pini pulong li text lahai ang ton text nang pini la te dolong pu pamahla sur pen Karbi tum text ki pido la so lam bang ke la tum buranjis tong ke tok do Karbi pen ahum dak chedan no batai si chedan no ke chini teng the ni ke chini an de lan su se chedan ta do ta hai mine sita lahai details ni long le mani chini bang do te nang tok rang than ta meng ke la son dak thak ahum richo suhumung la pen kacharia richo khunkhara pu la tum ta ron chedan 1531 aninkan lata ke tok do buranjis long asami sa buranjis long ingela sod kosari tum phala tum parem hoga ingela son thak 1601 aninkan ta kachari aricho phan
parem pratap singha ingke la son tak 1706 aningkan ta ahum aricho rudra singha lapen tamrad dhaja pu pini kosari tu maricho la tumta ron chedan amat kosari phan parem hok ahum tu amat khaspur podim long kosari hai kachari aricho kaju kachari to being tang pick up Phrang powerful ho la tuma capital of Phrang ke Dimapur was the capital of Kachari kingdom sida phir maibong long polo maibong pen nona ko haflong sip der le to son nona phir dang ke sida Kachari kingdom la tum aricho ing tang pick up Phrang inke Kachari tum ke 10th century si ke bang cheng North India long ahum pen te ha tum si ke bang ba Phrang ahum ke bang man tu lo 1228 aningkan la so si ke bang inge Kachari tum bang 10th century mane ko malo bang ba Phrang ke Kachari tum si North India long na lu cheng la tum si ke bang ba Phrang lan bang clear lo di engke Karbi tum bang exact ke tokobe man tu lo bang sita langoi ladak pane tum si hormu ni tum guess un estimate unje langoi Satrudaman pu Kosari king aricho lani tum Karbi tum bhani tum Karbi tum bhana phlung North India pen Dhansiri lapu North Kachar Hills pen komantru ne phlung ge 16th century to 17th century ang bong engke la so Satrudaman was a king la so aricho ke 16th to 17th century ahutsi alang aricho ke chu pulote 16th to 17th century hutan ke Karbi tum ong piglo nang settle suri Karbi ong pikangjang dup pikangjang no Dhansiri puno North Kachar Hills lom Karbi hala sut pen dup piglo engke la sot ki phlung ta inut bhaini phane ki phlung gali ekdom suri phansi ki phlung ekdom na sonmati engke adhok tum jente hills ang karlo ni pamone puson river district lo nang karlo meghalaya nang karlo adhok tum pu sonitpur dam lo pu kajironga na tu dam lo adhok pum biswanath na tu dam lo adhok tum lakhimpur na tu pu kat lab lo mane laan nitum Karbi tum ke kat ke ong suri lo madira sur ki kat ekdom arju pa men dile so ladak ni pa clear po inut bhaini le kat kali a group suri Karbi tum se kat purute matha tha suri Karbi population ke do phan ko ananingkan bag nangi pharoi sibere kali pharoi ni bet kali at least nitum dak pen guess un pharo throk aningkan pen lo Karbi tum hada ke do dimasa tum ke bang phit ba Phrang si Karbi tum da ke bang lo clear lo di mane 10th century si bang mati dimasa tum mane 16th century lom si Karbi tum mane phlung prote 16 15 14 13 12 11 tung sin ob Phrang le ni tum Karbi tum bang pulote hitum 11 century lom si Karbi tum ke bang lo ba nang settle lo ba North East India hinang lu cheng lo ni teng te de ni ekdom ni methang analysis pen sin than lo he kali te lang he lan population pana suri Karbi tum ki phlung ki thu ke that ki phlung along settle dam la an population ke pharoi sibera ningkan di 100 years ang bong mate la an suri population chanun emati lasi at least 500 years back nang la an population ki chan phan ne teng te ni peni pen le ne un analysis ni un perspective ben sining je lo lasi ahum pente ni pui bang ke conclusion nong e pui ahum pente Karbi tum si ke bang pa Phrang ditum record ave that history written history ave pusita ditum Karbi tum si ahum pende ke bang pa Phrang ne teng ni ke 17th century si bang pu 17th century si bang pulote langoi darang pa clear po 17th century si ke bang pu ke adhong long ke tok 17th century jong si bang pulote 16th century 16 to 17th century hosi la so aricho dimasa richo itum Karbi tum phan nang phlung Dhansiri la pu North Kachar Hills hala so area pen inke la so ta Karbi tum suri lo ni ke do tang mane population ke do tang pulte ma thano la an suri population do tang lo 17th century si bang cheng pu ke bang hut la an population ko son do kok pu 17th century si bang pusi pu 17th century si bang pu son te la an population ko son do kok inke la so nang phlung hutta la an population along ni tum ki kat un na pu rong khang pen cheng long jente hills pe cheng along sonitpur karijirunga pu ki kat lan suri mun ko son do kok la ke bhul 17th century ke lage ke tok bang ko mane ke tok chiri ne he sida la ke correct re ne teng de mate ko son lang the akuni nang ningje thu po I repeat 17th century se Karbi ke bang pu inke Satrudaman pu dimasa richo ni tumana phlung 17 to 16th century la suang bong pusipu inke la so ke bang cheng 17th century si bang pulote
laan population ko napen lo Karbi tum do koke nge la along ke kat un ke pati da dupik le la son ko son si pin do kok lo asi Karbi tum at least ning la so 17th century a Phrang ning kan phoba ka Phrang si Kevang la an lo plote 11th century ba 10th 11th century lom si Karbi tum da Kevang di masa pen a Phrang chat ba pichet la son si Kevang ji ne teng de asi ne un an chini an ne study pen na pa bujai phan bor ilo na ne ke chok che do kok ta hai mine thema lang history hormu ke it's been a debatable topic mane clear dakabi maximum jar history lang nam bustal asi asono due to lack of written evidence sources abi joine Karbi history hadi sab so abi chalo sida non ni matha teng non ki un an hedi no ta monoliths lahai pini inscription lahai do thake tok pini ne lahai hormu pan research kuri pa me pulote ni tuma dhok evidence collect uni lapen b unji ba mane kitabe to ganing dok bang do jar pusita di ason claim lo pulote mo future generation sida joicher pomuni tum thilo ra phitsida mo an sida me latum chini po Karbi tum ladak pen si bang bala son son he sab so details song pa sini un an ne research pe lo de research pen si na than phan bor ilo enke son lam than thulang ahum tum ke bang ke yunan a province pen ke Yunnan province ke China long sido tai family pen sa tum ahum tum ke Yunnan province ke pine northeast India pen chete bokhat inke Karbi tum kona pen lo Qinghai province po state pen ahum tum ke Yunnan province Karbi tum Qinghai province mane latso a distance kan lotang than po hala ke Qinghai province ke Tibet adung de hello he northeast India pen hello pik a distance laso Yunnan pen Qinghai province a distance kan lo prote China long sido de lahai di mat long tonta a distance ke 1200 to 1700 kilometers a distance la anche hailu Yunnan ne te bokher le northeast India dung het le sita kumantu ne bang purek themudi ala so northeast India dung het Yunnan province do pusita nitum Karbi tuma so Phrang pen sike bang mine northeast India ro lut mine kalima ahum pen a Phrang sine lut mine Phrang pen sike bang ma dar ndu kok mine son da haimati aro ne gi thana son I don't think mane na son na than bang dolo ba la na distance na than bang a province amen state amen tha hada ka China long state amen la hai na than bang ave jibon ne thek the theyong ne pilang do ta hai mine sal ane details pa than bang I don't think doi pune ma thathe asin ekdom ne research kori pam mesina than de distance pen cheng nok ang ton ne lang pam mesi nang pa clear phanse bor ilo ne un an ke thek an research kori an hormu ne analyze pen than phan bor ilo lasi ningji bom te der bom po lasi che tong thunang ni next ako interesting la son rak thak topic 1 2 po ni video lang pen adhok tum APSC lahai phan exam ke togun pen 1 mark 2 mark abc long lok time ne ba pass de time ne lasi un ani tum radang bo kemi hormu pot share no la share lo pote knowledge do po report thek po Karbi tum da di mane sakuri long pusta ni tum methanga khai si long po mission po kalima lasi che tong thuna next video lo ningji bom te der bom po so till then take care bye bye kardom